لسنور پارێزگاها دهۆکێ 4 سایلوên wergirtina genimê cotyaran hene. Êk li Feydî û êk li Zax û êk li Şêxan û navendek jî Rovya ye. Van saylowan li 28 meha 5 ta 31 meha 7 dest bi wergirtina genimê cotyaran kiriye. û saylowa Feydî 89,000 tanên genimê cotyaran wergirtîne. Lê cotyar gileyê ji nexaftina genimê xwe li van saylowa dikin û dibêjin hemî li gorapana maye û demê baran têt ev genime xirab dibît. او باران خیلی هات 5 میلیمتر باران دخلگی بن دخلگی نوشارتی محتاجی چی بو همین محتاجی 2 میلیون دینار بو نالیون کم بس کی وکر خمساری کی کریه مدیر دایره کری مدیر سالیو کری مدیر عامدو کی کری و هم جار وگا و هگر حق بیت کار اینان لازم او بنا دادگاه کی Rêveberê Saylowa Feydî jî aşkira kir ku baranê çi zarar û ziyan bi genimê cotyaran neêxistiye. Ji ber ku wan genimê cotyaran nixaftiye û berdewam ji genimê wan bo cihên mebez vedguhêzin. Zêdebarî wan careka dî dest bi dabeşkirina çekan kiriya ser van cotyaran. زوربون وی گرمش طاقت ما درکد لورا وکو نه چاوری کری هفتی نه باران نکات بس الحمدلله هیچ ضرر نبو مسیطره و کنترل سر کرد کو بزیترین وقت اف گرمی مایل اف وانجا اف نه تا را پچناندن ما با گوهاستم بو کارگهت آرید و هم پیشبین صبحی وکی گوتی دابشکرنا چکار سر جوتیارا دی فریز برندیا ورگرتنا گرم Cêgira serokê lijna çandinê civata parêzgeha Duhokê da jî aşkira kir ku ew di hewildanê berdewam dane bo veguhastina genimê cotyaran ji saylowan bo cihên mebest. برنامجێکی تۆکمەدانرایە بۆ ئەوەی ئەو گەنمانە بێنە گواستنەوە بۆ بەسڕا و هەروەها بۆ ئاشەکانی پارێزگای دهۆک بۆی بە زووترین کات لەو گۆڕپانە نەمینێن چونکە وەکو دەبینی وەرزی سەرماسۆ لە بەڕێوەیە و ئەو گەنمانە ئەگەرێنە گواستنەوە تاڕ دەبن و خراپ دەبن جۆتیاران زەرمەند دەبن. Salane cotyar genimê xwe bi saylowan vedguhêzin beramber wergirtina pareyê. Saylo jî dîvbiryara Wezareta Bazirganiya Iraqê vî genimî vedguhêzin bi parçeyên diyên Iraqê. Lê ev sal veguhastina vî genimî hatiye gîrokirin lewra saylo pirbûne ji genimî. Cotyaran jî tirsa xirabbûna vî genimî heye ji ber hatina baranê. Bêwarhilmiyên Artê Duhok.